12 ساعت مان کردم 12 ساعت مان میکنن، تفتیش میکنن، تلفن‌ها رو تفتیش میکنن، خیلی حجت‌ها رو خیلی که اول بود отпечатки که پالت میگیرن. شام دیدم که میگن نداریم تلفن. هم خیلی آدم رو با گردوندن. او بچه تلفنش بچه‌م دیدم. او غلط دادن طریق او کرده تلفن جقیده. جقیده مرده تلفن مرده دیگه نمیتونش گریم کرده. هم بیچاره هم گردوندن. همین نفرهای اومدن یک چند نفر تقریبا گردوندن. ما دیدگی خودمون دیدیم. دیدگی خودمون ده که حساب نکردم گفتم گپو نشمردیم چند نفر بودن. تخمینا یک 20 کس بود ده. یک 12 کس هم طریق تو 20 بود. توصیه برادرانه. سریوز نه همین تلفن هم میبینن. تلفن کمبودیایی که در ایجا داشتن خودشون پیشایی رفتنشون وش خودشون میدونن دیگه. بله. ما را که دیدیم این نمایشونه 2015 16 آلیش کده بوده این همیو را گردون. یا بچه‌م دیدیم. زنها گردوندگی نبودن. زنکو را ندیدیم. یا بر وقتها جواب میتین نظر به ما. پیشای مردو که زنها را اجازه ندادن برای در اومدن خلیل نیست. امروز ما بچه‌م دیدم یکم اوچم زنک. بود حالتی که این صوت پیش حجت نداشت گفته همین سبب گردوندن. بود. آخرون آدم هم خیلی. آخرون آدم داشت. حجت نداشته برای هم گردون. توصیه خوب میتین. بله. چیزی که هست میگم همون را فهمونیم خیلی نه که نه چیز هست همون. وایما کرده یا که مقصد ای ویدیوش ما منفعت هست. بله حرکت میکنیم. سلامت باشین. باشه همتون. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خوبه اینجا ان شاء الله. شکر رحمان. ای کلوب دامده دو آمده نکرد. در کلوب دامده دو. بلیت چند پیش خریده بوده یکا؟ تخمینا یک 3-4 روز پیش گرفته بودیم. چند خریده یکا؟ 3070 سومونی. 3070 سومونی امروز آمده. امروز رسیدیم. ای سحر پریدیم ای کلوب بریم 5 میشه خیلی میشانه. خطا نکنم اگر. اینا 8:30 جا رسیدیم. 8:30 سحری فرامده بود. برآمدیم اینجا در درون آیرپورت اینا حاضر نمیدونم اینا چند ساعت 22:37 8:30 اینا اینجا میشه 8:30 اینجا اینجا اینا برآمدیم 12 ساعت مان کردن 12 ساعت مان میکنن تفتیش میکنن تلفن‌ها رو تفتیش میکنن خیلی حجت‌ها رو خیلی که اول بود отпечатки پالت میگیرن تفتیش سخته پرس پست میکنن کجا میره پیش کی میره خیلی همه را پست میکنن بعد بچه‌ها دا کمتر چی میشه که تلفنشون یگون عیب داره یگون خیلی نمیدونه بود مورا نمیگن که چیه پلاشیفکا میکنن تازه میکنن یا که میگن نداریم ایشم دیدم که میگن نداریم تلفن هم خیلی آدم رو با گردوندن او بچه تلفنش بچه‌م دیدم غلط دادن طریق او کرده تلفن جقیده مرده تلفن مرده دیگه نمیتونش گریم کرده هم بیچاره هم گردوندن برای همون حرکت کنن هم تلفن ضریع‌دار بشینه با تلفن ها را کفتن گالری هم میدروین گالری واتساپ هم اوجا میدروین انیخترش بگیم او قختا نشون نمیتن که جا میدروین نه که همون قایکی میبینی هم گالری هم واتساپ میدروین برای همون مقصد حرکت کنن صورت هایی که پدازری تلنی یا که سایت هایی که ممکن است اینا دارن پلاشیفکا توصیه نمیتیم برای کجا میپرسن بردگی باشه خوبتره همش هم میبینن که همون اول چیزی هست همش هم میبینن و همین نفرهای اومدن یک چند نفر تقریبا گردوندن ما دیدگی خودمون دیدیم دیدگی خودمون ده که حساب نکردم گفتم گپو نشمردیم چند نفر بودن تخمینا یک 20 کس بود ده یک 12 کس هم طریق تو 20 بود بله اینجا بعد میگن که 70-80 نفر گردوندن نه اسپس پریون بگیم که میورن 70-80 نفر با قطع بله آدم های گردوندگی را بگیم قطع هوایی یک جای روی میکنن هر ریس چگونه که میگیم 10-15 نفر همین خیلی خوبه هم خیلی 10 بالا کن بله همین گلان اومدن دا حرکت کنه یگان شترافدار هم بدر باین ندیدم روستی گپش طرفدار نه که هر کمبودی گپ بود کم به کمبودیش کاری چی نمیگن میبرن میگن پچت های عربستان داشتن که تفتیش زیاد کردن زیاد کردن ولی هموار هم اگر با خوب رفتار کنن ابیسنین نویسن یا پچت ترکیه یگان کمبودیشون نمیشه وضعیت همیگونه رنگ پیشتران است بگیم من میکنم خیلی با بگیرن خودشون یگان کلچه و یگان اوبا انا ایش توصیه میتیم که ای خونه
ҳамин рӯшнои клад мегӯем хидмат, ҳамин рӯшнои кладда бачаҳо кадамид ки омаданӣ бигир ки дар як ҷомеаи нами қаҷо ҳичи нест мехӯрӣ. бо ин ҳама хидм доштум, шахсан хидм доштум дар рӯшнои кладу. чанд та бачаҳои бародаро гирифтем, тақсим кардем, хӯрдем. мо бигем хай тез меем хабар мегирем, мешава рейсое ки намегирам, бигем мебаран вазъият чун сахт проверка кардам, ҳақиқатан ме ҳама вақт ҳами хелай бигем. ҳамин мефарояд ҳавопаймо айни замон дамадед ва ҳамин 9 соат баъд баромадан саҳар мекунам бигем да. ҳамин хелай айдамадед ва шумо дар раҳмат барои маълумот расондан ба мардуме ки моро тамошо доранд ва ягон чи гуфтане барои шахсиятҳое ки омадан тавсияи бародарона сериёз на ҳамин телефона мебинанд, телефона камбудиҳое ки дар иҷа доштан хичун пешаи рафтаншун воша хай хичун медунанд дига. бале ҳама як чи дига пурсиданем ки шумо ҳар дутон пеш россияда бидем бигем. ман ҳамин 15 декабр рафта будам, ина бо омадам. ман шукри худо ҳамаш 100% ягон проблема нестай. просто ҳамин телефона тафтиш кард, ана паспортая проверка кард, дига ягон претензия нагуфт. ина хушрӯ гузаштам омадем. фақат ман мекунам, ман ки ниша тоқат кунам. одам бисёр ай охе, ишамеш одам ки бисёр ай ва коргаро кам ай. одаморо ки дидем, ин нумошона 2015-16 алишкада буда, ин ҳамёро гардон. я бачишим дидим. бо яди каса айби телефон гуфт ки телефон надоште, барои ҳам телефон депортация кард. бо я бачаи дигар телефоншда WhatsApp надоште, дар телефон WhatsApp надоште. занҳо гардондагирам буда? занакора надидем. я барвақтар ҷавоб метиҳад назар ба мард. пешай марду занҳоро иҷозат надодестем барои даромадани халил не. ҳамин рӯз ман бачишим дидим, якум очирам занакора ҷавоб дод. мақсади пурсиданам дар чӣ буд ки барои чӣ гуфтам ки пеш дар Россия будем, пеш ҳуҷҷат доштем? бале пеш ҳуҷҷат дошт. ман вешна ҳуҷҷат қатъӣ мегаштам. буд ҳолате ки инсон пеш ҳуҷҷат надошт гуфта ай ҳамин сабаб гардонда. буд охирон одам ҳамун хел охирон одам надошт. ҳуҷҷат надоште, бароям гардон. лекин мо ҳуҷҷат қатъӣ гаштагем, ҳазор бор шукр, ҳамаш 100% ай. мо ҳам мегем ки просто тоқат кардан дар кор, ҳеч нагу, просто мешини инам соат 8 буд, ина 8 12 соат моро ман кард. аким инсон просто вақтам мегиранд, дига ҳеч. бале монда мешин, асабӣ мешина, ба сабр бошам, барои ки иҷода баландравӣ кардан, қонун гуфтан ман фикр мекунам ки не ира ҳеч кас тавсия намекард. бале ва миннатдорем ки маълумот расондем ба тамошобинҳо ва баромад кардем. бисёриҳо мебароянд бигем монда шидагиан ё ки ҳадаҳам я танимташа ёрдам кардеста. бале ака чие ки мисол мерафтагиёша ҳаракат мекунем, мерафтагиёша не омадагиёша пограничный контрол да ҳеч ка ҳеч кор кардан не омадагиёша ёрдам шумо намераса ани хай намешавад. не фақат ки ман гапо ки мешиносум ина як мумкин 2 сол шида бошад, мешиносум чиятон мумкин бошад. тавсияи хуб метин тамошо ки ҳаст мегем ҳамуро фаҳмонем, хеле не ки чиз ҳаст ҳамуро воима карда ё ки мақсад ай видеои шумо манфиат ҳаст. бале ҳаракат мекунем. саломат бошед. боше ҳаматон. майли.